Dobar dan svima, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, malo kreće ubrzano i speedrunano. Zašto? Pa sad je cilj postaviti sva oružja koja možete imati, znači iz ovog weapon speka, po našem level dizajnu, odnosno po našem levelu, gdje ćemo mi u stvari moći doći i kupiti to oružje. Tako da već vam je više manje jasno šta radimo u ovom videu. U ovom videu radimo shop sistem. Da kupujemo znači oružja i da ih možemo stavljati kod sebe, koristiti ih i tako dalje. Znači stavljamo collider, malo ga prilagođavamo za svakog od njih, koji će nam biti trigger, nemojte zaboraviti, on mora biti trigger. Zašto mora biti trigger? Pa kada mi ušećemo u njega da možemo imati pozivanje skripte. U slučaju da nije trigger, mi ćemo se samo skucati u taj box jer nećemo moći proći kroz njega. Što nam je opet jako negativno i nije dobro, tako da na taj dio moramo pripaziti. I evo radimo skriptu shop. Ta skripta shop će nam biti na svakom gunu, jer će on imati svaki svoju cijenu i tako dalje, sve u stvari vrijednosti. Tako da za početak stavljamo public string gun name. Kako nam se puška zove, odnosno kako nam se oružje zove. Pošto su sve gunovi neke vrste, zato sam stavio gun name, ali ako imate neko blisko oružje, neki mač ili tako dalje, onda možete staviti weapon name. Zatim stavljamo u intu cijenu, pošto mi dobivamo $15 po ubijenom svakom, onda možemo staviti i ovdje. Unity Engine UI, gdje će nam se ispisivati na našem ekranu cijena, znači show data, pokaži podatke. Vi naravno sad tu možete staviti koliko on jako udara, znači možete staviti stvarno brdo podataka. Mi ćemo ovdje staviti ovo najosnovnije. Public score, znači da se čita naše novčane vrijednosti iz našeg skora. I onda ćemo to sad reći ovako, score, nađi objekt na sceni sa score tipom i dodijeli ga unutra. Sada ćemo reći sljedeće, on trigger enter, znači kada smo mi ušli, zato kada smo mi ušli mora biti tag jednak playeru, znači da smo mi ušli sa tagom player, a ne da nije slučajno zombi ušao pa da se opet prikazuje i tako dalje. Show data text će prikazati što? Pa mora prikazati ono najosnovnije. Gun name, znači ime gana, stavit ćemo onda što? Znači koji gun, recimo AK-47, dvotočka, stavit ćemo onda malo razmaka, dvotočka i stavit ćemo cijenu. Gun price, koliko košta? Znači AK-47, $5000. Ako score naš koji mi imamo sa current money, znači novac koji mi imamo je manji od gun price-a, znači cijene gana, ako imamo mi premalo novaca, onda će ovaj dio ćemo zalijepiti ovdje i neće to biti sve što ćemo reći, nego ćemo reći da imamo nedovoljno novaca, not enough money. Znači, fali ti novaca frende, odi ubi još zombija pa će biti dosta. U suprotnom, ako mi imamo više ili jednako novaca, onda ćemo staviti you can buy this, odnosno you can purchase this, svejedno, kako god želite. Znači da imamo mogućnost kupiti to. Sad, mi imamo još jednu, on trigger stay. Kada mi stojimo u triggeru, znači ne samo kad smo ušli, nego kada stojimo mi unutra, znači mi sa tagom player, i kako ćemo sad imati kupovinu. Mi smo unutra i stisnuli smo, ako mi stisnemo tipku gumba, koji gumb je ono najčešće za kupovinu, je E. Ako smo stisli E da kupimo, moramo to sad dati na doznanje playeru, press E to buy this, evo to je možda malo bolje, znači da zna on treba stisnuti E da kupi. Ako je stisnuo E i score current money mu je veći od gun price, onda da može, odnosno dobiti taj gun. Pa prvo što nam se dešava je da mi novce izgubimo. Naši novci current money nam se smanji za vrijednost gun price-a. To je ono najlogičnije i realno. Kada izađemo iz triggera, kopiramo ovaj dio, kada izađemo iz triggera, mora nam se desiti, ovaj show data text, mora postati prazan. Znači da nam više ništa ne piše. Još nemamo da taj pištolj, odnosno pušku, unlockamo, pa ćemo za sad samo da vidimo kako to izgleda i funkcionira.
Evo ih, tu su znači svi. Evo vidite kako ima minus kod triggera, znači nešto nije dobro. Sve ću ih morat označiti i popratit. Gun name im dajem svakom minigun, cijena $10.000. Može. Shotgun, ovdje ćemo mu staviti vrijednost $2.500. Znači stavite kako želite. Mislim, opet, računajte koliko je to ubijenih zombija i tako dalje. Ovo je igra u wave-ove, tako da ni to nije toliki problem, no, nije baš ni da nije. Ovo ćemo staviti 2800, AK-47 ćemo staviti, pa koliko, $500, evo čisto da imamo nešto jeftinije. I M4 ćemo staviti $800, ili da, $800 da imamo nešto isto tako jeftinije za uzeti. E sad, na našem ekranu mi moramo staviti gdje će nam pisati prikaz o tome. Centrirat ćemo, malo ćemo prilagoditi, spustiti i povećati sam prikaz tog teksta. Gdje će nam pisati znači šta mi možemo s time, da li to možemo kupiti, ne možemo kupiti itd. itd. E sad nazvali smo weapon description, stavio sam prazan tekst, sve ih označavam, dodjeljujem im taj tekst koji je bitan, idem u play, idem sad lijepo do AK-47, kucam se zato što nema triggera, odnosno zato što je u collideru. E sad, kad vratimo nazad, idemo isprobati kad smo vratili triggere. Idemo do AK-47, bam, AK-47, 500, not enough money. Maknemo se tamo, tek nam se poništi. Evo ga, svugdje imamo prikaz gdje dođemo da nam kaže za samo oružje po sebi. I to je to više manje za ovaj video, bilo mi je drago i nastavljamo dalje u sljedećem videu.